من أوجنم كي لباكي لسروي حمويانم لهمو خيلي جنان دا دنيا كسعو شانم لجر سروي نكم دا سريك هي جاية تاج بلام لزبري زمان وقد تيسي دورانم بدرجاهية ديروكي لسر خاكا كردستاني يا باكو بيروزة ديروك ناس نيفيسكار هلبستوانه روشنبير و مروفين زانا جدايق بونه و دقادين زانسته ده خباتين هيجا پیشکش کرنه. دناوا وی هلکفته ده گوته کوشینا مانو نمانه جنجی دزیفراندنا تکرین دیروکه ده رولک نکمی یامیر لیستیه. جنه لنیف جواکا کرده لهر میدانه که جیانه جه کردیه و شوپک خواه لیه لایه. چه ده میدانا شر دبه، چه ده میدانا جواکه دبه، چه جی ده میدانا ویجهی دبه رولک خویا و گرنگ لیستیه. جهركينا ديروكيفا جن توشي زورو زحمتيان هاتيه جنين لجيهاني تف دوي بيواجويا حشكو دجواره درباس بونه ولسر درجاهيا جيانا خو راستي گلك كلمين مزن هاتنه بدركتنو پیشكتنا زمان ره وجهات آفراندن دجواك بوينا مروفانده گو جنه بينگه جيره دانيه جنه بلوركو آواز چيروكو چيوانو كان بسترانين خوش زاروكين خمزنو پرورده کرنه پرورده که چاک بو بهنا خوزایه جه بلند بو وی کهکر گو هستکی ویجهی بلند لبال جنه درست ببه و بو اگرا گو کانیا ویجه بی جنه دی زوا بمینه. یک جنین ویجوان گو ناو دنگی وی لسرانسری کردستان بلاف بو مستورا اردلانی بو. اف جنا ویجوان نتنه لقادا ویجه کارو خباتین خود کرن لبلی مستورا اردلانی وکی دیروک ناسا یکمین جی لروجلاتا ناوین هاتیه ناسین. مستورا یکم جنه در حق دیروک ده پرتوکک نویسیه. جبیلی هزاوی یا نویسینه اف شاه جنا کرد ده هلبستا کلاسیکا کردی ده جی خودی هستک کور ابوات بو. لسر درجاهی دیروکا کردستانی میرنشینا اردلان جهکی تایبت گرتیه. میرنشینک بهز بو ده همی قادان ده لپیش بو. رولاوی بربچاو بو. اف جی بو اگرا گو گرنگیا میرنشینه دی دیروکا کردستان ده بخویه و مینا برسترین میرنشینین کردان بیناسین. دنافبرا سالین 1169 حتی 1869 هبونا خواه دوماندیه و میرنشینه بقاسی 700 سالی خوال سر پیان گرتیه. میر شرف خان بدلیسی ده شاه پرتوکا خواه یا بناوی شرفنامه ده دیار دکه کو تمنی میرنشینا اردلان لبری هاتن و ناسکرنا اولا اسلامی ودگره آنگو بریا کو اولا اسلامی درباسی ناوا خاکا کردستانی ببه. باوک و دامزرینر میرنشینا اردلان بابا اردلانه. باوک اردلانیانه تویگو شارزور پایتخت میرنشینا اردلانی یا کونار بو. باجار سینیجی وکی پایتخت اردلانیان هاتبو ناسین. میرنشینا اردلان همی هوز و عشیرین کردانه یین لشارزور تولی میرکتیا خو کرن. و میرنشینه دسلاطیا خو گهاند گلک جهو دوران مینا باجار سینه خانقین كفري وكركوكي وحتى روجا ميا إيروجي عشيرين أردلانيان لشهر زورو دردوراوي دجين
و خوکی نوین صلاح الدین ایوبی ددن ناسین. میرن گو د دماجویا سروریا اردلانیان ده لسر تخت میرنشین رونشتنه و ناو دنگ وان د دیروکا میرنشینا اردلان ده دنگ دایه اون. بابا اردلان، میر تیمور خان اردلان، میر هیلو خان اردلان، میر خان احمد خان، میر سلیمان خان میر سبحان وردی خان، میر احمد خان کوری سبحان خان وردی، میر خسرو خان بزرگ و میر امان الله خان برزگ کو میر نشینا اردلانیان یه داوین بو. لگلک کسین دنجی جبیلی وان ناوین بهوری د دیروکا میر نشینه ده لسر تخت دسلات رونشتنه. میر نشینا اردلانیان خودی دیروکا که زنگین بو. پیشکتینین بر بچاو تیده چه بون. اف پیشکتین نتنه جملی روشا سیاسی یا میر نشینه و بون. لیبلی جملی روشا چاندی، زانستی، پروردهی ده جی پیشکتین هبون. د 100 سالا نوزدان ده میرنشینا اردلان لروجلات کردستان و میرنشینا بابان لباشور کردستان گاوو پیشکتنین پربالکش دقادین چاندی زانستی روشنبیری و پرورده ویجهی دا آویتن. دوی سردمه ده لپایتخت اردلانیان باجار سنهی دبستانک تایبت بدیروک و بویرین دیروکی هاتی آوا کرن. اف دبستانا بسرپرشته یا کسایتین برهمداره گو درباره زانست و ویجه ده خودی برهمن بریود چو. کسایتین مینا نالی شارزوری، سلیم کردی، مولوی، خانی و قوبادی و بدهان کسین گو مهرا خواه لچاندا کردی خستنه. دنیوکا 100 سالا نوزدان ده لوی میرنشینه دنگی جنکی میناستیرکی لعظمان زانسته تیسی. اف جن ماه شرف خانمه گو بناوی مستورا اردلانی مستورا کردستانی جی هاتی ناز کرن. ماه شرف خانم مستورا اردلانی کردستانی چاوین تین مست نه همان ام جدل بیانی کرن. جدیدنا جیهان را ام نکیر او دین کرن. هلبستوان نویسکار خیزکار و دیروک نویسا کرد ماه شرف خانم آنگو بناسناوا مستورا اردلانی و مستورا کردستانی هاتی ناز کرن. د سالا 1804 ده جدایک بویه لی لگور چافکانی نویسکاری کرد دکتر سوران کردستانی مستورا د سالا 1805 ده جدایک بویه و سالا 1848 ده 44 سالیا خوده لباجار سنه روجهلاتا کردستان کوچا داوین کریه و الباشور کردستان لگورستانا گشتی یا بناوی گرد سیوان یا باجار سلیمانی سپارتن آخی. لگور نویسکاری کرد دکتر سوران کردستانی دبیجه لسردما گو مستورا جدایک بویه باجار سنه دوی دمیده پایتخت میرنشینا اردلانیان بو. وی بخواه ناو مستورا وکی ناسناف جخوره هل بجارتیه و وکی ناوکی هلبستی بکار آنیه. مستورا کردستانی جبن مالا قادری بو کو مالباتک دسلات دار بو. کچا ابو الحسن محمد آغای نزیر کردستانی بو. باپیر مستورا جی بریوبر خزینه یا میرکتیا اردلان بو. مستورا اردلانی بخسرو خان اردلانی را گومیر اردلان بو زوجی. مستورا کردستانی جنک زانا و زیرک بو. د باورمندیا خواه یا اولی دجی ریزدار بو. هر وها دملی خیزکاری دجی پر شارزا بو. تاوی زمان دایکی زمان کردی شارزایا زمان عربی و فارسی جی بو. هین لتمن زاروکتیا ویجیا فارسی و ویجیا عربی بالاوی کشاند بو و مراخ کربو گول قادین هر دو ویجیان خوال پیش بخه. جعالی خوندن و زانسته و فرق و جداهی دنافبرا کچو لاوانده لبال مالباتو باوی مستوراتو نبو. اصلا زیرک بونا کچاوی بالاوی کشاند و دری خوندن جیره وکر. در حق کایبانویا میرنشینا اردلان مستورا اردلانی ده
لێکۆلەرên helbestên wê wiha dibêjin. Helbestên mestûra ji milê ristina wan ve, xwedî mebestên zor, dijwar û korin. Di guhertina jiyanê de xeyal û rastiyê bi rengekî hestiyar têkilî hevdûn dikin. Dîwana mestûra ya helbestan şahid û nîşana serkeftina jinê ye. Di civakekê de godeng bi ser dengê mêr nakeve. Mestûra xanim di nivîsê xwe de bala xwe daye zanist û wêjeya godî serdema wê de li pêş bû. Wêjeya Kurdî, Farisî û wêjeya Erebî ji xwe re kirin pira, got diriya wê bi pêş bikeve û berheman biafirîne. Mestûra li ser destê alim û zanyarên serdema xwe hatiye perwerde kirin. Di pirtûka Mu'cemil Fuqaha ya Rida Qelîxan Hidayet de dibêje got helbestên wê rêjê re vekirin, got cihekî wê yê berz li gel alim, zanyar û helbestvanan çêbibe. Helbestvanê gewre Mewlewî di helbesteka xwe de wiha li ser mestûra gotiye. Roja bedewiyê, rûniştiye li ser textê pak û pîroz, ronahiyê dîde derdorê. Di rojhilata navîn de Mestûra Ardalanî weke jina yekem ku dîrokê li ser dema xwe de nîvisandiye hatiye nasîn. Pirtûka bi navê Mêjewî Ardalan li ser bin mala Ardalan dîrok û serdema wan di vê pirtûkê de tomar kirine. Ev pirtûk di sala 1946 de li bajarê Sineyê ji aliyê nîvîskar Azadpûr ve hatiye tomar kirin. Nîvîskar Mîrza Elî Ekber Xan di pirtûka xwe ya bi navê Hedayek Nasiriye de dibêje got dîwana mestûra ya helbestan ku bi Farisî û Kurdî nîvisandiye ji 20,000 beyt pêk dihat. Ji ber sedemên qeyranên golê mîrektiya Ardalan di serdema desthilatdariya wê de têre derbas bûye, dîwana wê ya helbestan winda bûye. Di sala 1926 de helbestên wê ji aliyê Rewşenbîrê Kurd Hacî Şêx Yehya ve hatine berhevkirin û piştî 20 salan ango di sala 1946 de bi navê Dîwanî Mah Şerefxanimî Kurdistanî li Tehranê hatiye çapkirin. Di nivîsîna helbestên Mestûra Xanim de hest li pêş bûn, bi bandor û xwedî wateyên kûr bûn. Vê yekê kir got gelek helbestvan ilhamê jê wergirin. Hinan helbestên wê ji Farisî û Soranî wergerandine kurmancî. Yek ji van kesên got helbestên wê wergerandine nîvîskar Muhsin Ozdemir e, got ji Farisî anîne kurmancî û van helbestan tekezî li ser hestên mestûra yên nazkiriye, got ji milê wateyê ve jî têr û tije bûn û wateyên bedew û cihê di nava xwe de dihewandin. Di fezayê de heyvanûya ronîye, ya got eşqa wê li esmanên teyîsiye. Xala li rûpella rûyê wê dibêjî qey xala got li ser perên Qur'anê ye. Mestûra Xanim wekî jineke Kurd a misilman û dîroknas li ser bawerî û şerîeta ola Îslamî jî kedeke pir mezinda ye. Ji xebatên wê yên buhadar pirtûka bi navê Baweriya Îslamê û Rîsaleya İbadetê. Pirtûk bi zimanê Farisî hatiye nîvisandin. Mestûra bi rengekî aktîv bi meraq û bi xwebawerî riya zanistê girtiye. Mijûlî xwendinê bûye û bihûrî û baldarî lêkolînên derbarê dîrok û ola Îslamê de kirine. Di pirtûka mîrekên Ardalanê de li ser zewaca Mestûra bi Xesroxanê Ardalanî re wiha hatiye nîvisandin. Di navbera Xesroxanê Ardalanî mîrê mîrneşîna Ardalaniyan û malbata Mestûrê de nakokî derketin û vê yekê kir got qutbûnê di navbeyna wan de çêbibe. Paşê li hev hatin çêdibe û ji bo got baweriya wan pev xurtir bibe. Mestûra Xanim di 21 saliya xwe de bi Xesroxan re dizewuce. Xesroxan hevjîna xwe Mestûra
بخوره لگلک جه او دورین وکی شونوارین دیروکی و پرتوخانه آن دگراند. پیرجی لچیروک او سربیهاتین ملت هرم گهدار دکر. مستورا خانم سودک مزن جوی گرا خو کر و اف یک دنویسین خوده بجه کر. هر وها جبر زیرکی و شارزایی مستورا یا بر بچاو جه خو دبره و بریا میرکتیا اردلان دگرد و بو پرپرسا کارو بار نافخویی ین قصر و مالبات اردلانیان. خسرو و مستورا جیانک هیمن و آرام پورقداند. بحث کرن و برزداری روژن خوش بوراندن. لیبل دلیوان بتفالک شاد نبو. بیزاروک من مستورا هستین خواه ین اوینداری و حس کرنا لگل خسرو بریا کرته هلبستکی تین زمان. محسن اوزدمر هلبست زمان فارسی ورگراندی کردی زاراوای کرمانجی. جبلی سر تکلیاوی من آور تنیه. جخوش بلی وی من فکر تنیه. هر چقاس هناسیا من نل بیرا من به. جبلی هناسیا صار من بیرانین تنیه. بختوارم لبر دوربونا جبجناویا بدو. جبلی خماوی قد من خمگینی تنیه. خسرو خان مجولی ویجهی جید بو او دواره هلبست ده شارزا بو. خسرو خان ده سال 1834 ده جبر نخوشیا کذبه ده 29 سالیا خود کوچا داوین دکه. پشتی مرنا خسرو خان ده ناو میرکتیا اردلانیان ده پارچبون چه دبه و قچری سروریا سنه به دستخوفتینن. مستورا تاوی مالباتا و مالباتا میرنشینا اردلانیان جباجار سنه تین درخستن و بر باجار سلیمانیه و کوپای تختا میرنشینا بابان بو دچن و لور بجه دبن. پشتی مرنا خسرو خان مستورا گلک زور و زحمتیان دبینه و جیانک گلکی دجوار درباز دکه. اف زور و زحمتی ده هلبستین مستورا ده سر دستن. چما اف چرخا فلکی ظلمه دکه او گلکی. دلی منی نازکی خوشک کن دکه. جاوین من کرکانیا خوینه پوشمان کرم جهبونه گلو چما من چکریه. دلکی من بو وکی اتون هردم جاوی من دزی صد چم و صد سیروان و زی و درد من دیتی ببیج کاکی دیتیه کو اوکی. وفاداریا مستورا خانم جه خسرو خان را حتی پشتی وفاتا ویجی ددومه. لسر سوزا خود مینه و پشتی خسرو خان میران لخوا حرام دکه. پشتی 13 سالان جو وفاتا هفجینه وی دمکی نخوش دکه و مستورا خانم دداویا پرتوکا خواه یا بناوی میجوی اردالان ده لسر نخوشیا خواه و هاد بیجه. اوه چند روژن تایا نخوشی ازگرتمه. ایشکه پر دجوار ازگرتمه. من خو سپارتیا رحما خدای دلووان. مستورا ده سالا 1847 ده دچه سر دلووانیا خودی. گوراوی لسلیمانیه لگورستانا گردی سیوانه. ده پرتوکا کرد دیروکا کردو کردستانه ده یا دیروکناسی کرد محمد امیزکی ناوی مستورا اردلان وکی یک جنافدارین کردان تیناس کرن. جبر همین وی میجوی اردلان لموسکوی ده سالا 1990 ده به زمان روسی هاتیه چاپ کرن. دیوانا ماه شرف خانم یا هلبستان لطهرانه ده سالا 1931 هاتیه چاپ کرن. هر وها میرم اردلان ده سالا 1927 ده لباجار سنه یکمین دبستانا کچان بناوی مستورا اردلان وکریه. ده سالا 2005 ده دبیر آنینا روژا جدایک بوناوی یادو سدیده لحرما کردستانی لهولیری مهرجانک تیل دار خستن و پرده جسر پیکر مستورا اردلانی هاترا کرن. ده مهرجانه ده حجماره کمزن جنیویسکار و ویجوانان بش دار بو و کسایت و برهمین مستورا خانم تیدا هاتن گنگشه کرن. ماه شرف خانم ستیرکا ده آسیمان ویجه کردی ده رونید ده او دبیرا دیروک ده میناکا جنا دیروک ناس ویجوان جی روزانا هاتیه ببیر خستن.